Hi bitches! U ovom videu ću da vam isprobavam Cheetose. Da vam isprobavam. Ljudi, ja se nešto kad sam zadnji put jela Cheetos. Negdje sam ga našla u Grčkoj prije davno. Neka kad sam bila. Prošle godine. I to jedva, kod nas uopšte nema. Uzela sam se ovaj od sira. Signature. Imam ovaj kao od ketchupa i sira. Imam ovo kao kuglice. Tako da, sad ću da probam. Ja sam uvijek obožavala Cheetoske dijete. Tako da, sad ćemo malo da probamo. Ovo kako izgleda unutra. Pa dođe ga dosta. Ovo je baš ono tanko, ko smoki. Ja volim tako sirasto. Odlično je. Savršeno. Da vidimo sad ovaj drugi. Ovo je kao od ketchupa i sira. Sad ćemo probati. Jao, ovo je kao tornado. Pogledaj kakav je ovaj. Baš je dobar. Kao tornado. Ali mi je čak bolji. Predobro. Predobro. I sad ćemo probati ove kao od sira. Kuglice. Ovo je isto kao ono. Ovo je definitivno isti kao onaj FIFA Cup. Definitivno isti. Znate onaj FIFA Cup čips ona zeleni kuglice od sira? Isto vjetno, bukvalno. Znate što bi htjela nagustati Temua? Mislim, ja obično pojedem sve čipseve odmah, tako da mi to nikad nije trebalo. A ovako ga spremam 3 oksa odjednom, dok ću ja se neću pojesti 3 čipsa odjednom, jer bi mi bilo previše. I dođe 200 grama u jednom. Ali trebalo bi kupiti sa Temu, ima ono kao neka hvataljka, znate, ono ovako, kao da se ne suši. Ali odlično je, obožavam Cheetos. Dobra zamjena za Pringles, ako mi je Pringles uvijek nadrežao, pošto nisam mogla naći Pringles, tako da kupila sam ovaj Cheetos. Predobro je.